hore leydi ɗo e mo jaɓali lunnede jaɓay ngatede. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Bama koko wonɗa lan détaillande ɗo fop, tu me donnes des détails. Je suis très bien renseigné la ngandi fop. Du coup, qu'est-ce que je vais te dire? Bama c'est quelqu'un d'abord qui ne sait pas ce qu'il veut lui en personne. Wanda ko fa min koko détail ɗo waɗno. Moi j'ai appelé Bama maintes fois pour lui mettre sur les rails ko bandiyagal ma piiji gono to min o taw mi veki ɗum ɗon fo ko ɗum Bama ƴettantama an a copine makko okka gorejo makko jonna ɗum tedditirima mo wayna ɗo ande womi selon si ala seltamo ko jiggol noon mi oya min gal yiɗi ndir min minnatama ya selu Bama minnatama ya selu on mo okkuma ɗo ça ko an andi on no gérer ta vie privée ma y a pas de souci ko an andi on no gérer ta vie privée ma na mi ngollindirma e Bama na mi ngollindirma e on ɗon ko Bama yiɗuma ƴetti on noon ɗumanima woni an ala on probléme ala e probléme wano si probléme ji gono yaltude ton an ala e ɗin ko Bama ko mo hokkuma e mum ko Bama si probléme yaltiɗo joni ton min kanko kadi mi wata min kadi e mum awa min hande kadi mi anda fi Bama fus mi tefa andude fi makko fi probléme ji makko ko mapinilan ko so jaɓayno ara business won ɗon hakkude amen min géré on ɗon mais ɓayoyni ko bandiyagal jokkugol o jokka o waɗi ni ni ko ɗin ɗo woni ka hoore makko o change ta o heɓata hakkilo o ƴoƴata ko haaju makko ɗum ya wallina ɓerde ma nden tu n'as aucun problème ala problème pos mawɗo wonu ka kamma wonu ka gemma mawɗo ara ɗuma naki piiji ma ɗi natugol e stress ji façon ji gono to woni ka koyemma est ce que da famude an ka wonɗa ɗo won ɗon tertoɗamo ɓay aduna on wi en kanko wiide yo rondo aduna on o yaha Bama no suusireeɗo billahi wallahi min ni a jaɓay woni ka koye ma probléme reton ɓe fof ko artanta ko kanko na an probléme reton ɓe artanta ka ko an propose ani Bama yo okke gorejo makko mi andano a yon awa où est le problème sa yiɗi on ɗon ko kanko waɗi ko kanko pusuma menace on est ce que Bama no jooɗi hoore étant une copine pour toi o ƴettama o jonna son meilleur ami aussi parce que il est tranquille dans la tête le gars là min nan mi yiɗa yewtuɗi ngalaji quoi siko fiɗin ɗon ta noddan fiɗum s'il te plaît probléme ala nan merci ta noddan si affaire gidi alhamdulillah anno ngar la fala ma hiide kallam faala e ñiidu moƴƴa noon kono ɓayde hannde onon ɓe jeune ɓe yigol on ko probléme hande noon ko jumatu boy hande miɗo suttima taw a wonɗo wornorde ayna américain wi hande waɗɗo ayna alkayda hande ko yamo jumatu hande jumare menen yallala ok au fait a yafotude si tawi ara mi offensima ma mi hananima ko welanima wawi yafagol mais andi si tawi woni en fof fayda ko génération goto on en foppo ko parti goto sa yi probléme e hoore gorejo ma piiji gono ton ɗa wawimo wowlande si metta e ma wela yatta yewton entre mo a faami e du coup ko fi ami falama ami goto andi ami ko gorejo ami ça ne va pas entre nous ok min ɗa andi ami ko gorejo kono comportement mo mi yiiri ami on yelanaki ɓiɗɗo debbo heɓu sigan comportement a faami par ce que ami na comportement ɓiɗɗo debbo o jogui ami wujjay nene makko o naɓa o halfinanmi o wujja piiji o waɗa piiji ɗi jeenayi sappo o naɓa a faami joni noon lan andi ko onon ɗiɗo woni jindudude haysi woni an a waɗata ɗum ɗon kono komo wonduɗa no wayi wo ko noon wa'ata a faami ko noon wa'ata ko inde wotere nden kadi haalete ɗon a faami an mi nani inde haalaji ɗi foppo e hoore ma kono goɗɗo to ñaaw goɗɗo ko a yiiraali bato a faami hayso ko a bandi maɗa waɗa piiji ɗi jeenayi sappo ni hande mi yaali a waɗaali ɗa a faami bandiyagal ma ngal ko fiimaaro a faami kono ami ko woni wadde kon fota la baga 2 ans kadi a waɗi erreur mo wela Allah won woni on erreur koko ƴettuɗa ami kon okkuɗa gorejo ma jaspojo on yilti ɗon kadi attaqueɗa on jour pour quelle raison quand tu as fait ça c'est vrai wala ko waɗi kono erreur on na min tungol erreur non mi an fo meɗe wonde mo fi on non c'était notre mission ko complicité amen mi e makko haldingal amen quoi
jonom amen haldi finalement kanko trahisilam parce que ko sabu mbudi men wadirno dum fi yo heba min kadi mi heba jonom finalement bami okkimo oya yan o yidi oya jono trahisilam ko trahisilam kon ça fait ko dum metti le hampiji gon ton lan wadde mais mi andi ko amon bonde indande ngo mi lan wadde attaque jono ngida andi mi attaque ni si imma do jonda ndayta problème andi ko debbo moƴƴinanta gorko ko debbo bonnanta gorko kadi andi dum ko yawre be holli lan ko andi ni so yimɓe ke joni favori on andi ko nangi gomboni braka waɗi bracage o ko ka gomboy gorko luttidina ami gombo mari problème ko anka tama be nama ma sakama pour quelle raison mais ko be wondi don ça fait be falte man tangol lan ko dum wadi ya la jabude yawreji ni ko dum wadi lan holde hakkile min kadi hakkile kam ko mi wayi don min kadi be wata lan arde be wata arde kan do be holla lan piji gon don quoi arde hakkil non japat ko do tumi torto man jeje la merci pour le conseil na problème wa merci pour le conseil da andi amina wayno parce que da andi mo hayda andi ko non jokkudi da andi ami ko bani da watta yiladi na to merci pour le conseil merci min kala da misali ko do mi aka juma ko merci Allah jaram a heɓay ko ɓuri ɗum an hoore konko mi sifanima ko tawa immade ya inna an hiɗa ɗumanade ami andi ko mi wajanimi andi ko mi wajanimo parce que ko gorejo men a faami sa yi colum e hoore gorejo man immo e hoore am ko ɗum waɗi min simi notani ami mi waajimo et pourtant le hi fo no sutti kadi ko woni wadde ko moƴƴa ko ɗum waɗi simi wajani wona inna Allah jaram mine mi haɗɗande fi on ɗum mi haalanno ka minuma andi ni o neɓuɗa wolde tan ke o duɗɗaki ɗandi fusu kanko nini mo andi koko moƴƴo woni wadde kanko mo andi nini haysi koko boni o woni wadde mo andi kanko ɗon no moƴƴanimo sina ɗum ala ɓe haalali fi ɗum no ala mo waajaki ami fi hewta ha o yenna hersini lan yimɓe ɓen sonko wingi nono a sendi taske min ami woni sonkude est ce que ɓen ɗon kadi fof monanimo yimɓe ɓen ɓen kala no nanda on siko min billahi mi tawi nono ɓen ɗon kadi o fuɗɗiɓe yennude ɓottanela kene oɗo kanni nini minnuma memata ko nini kaka 7e level o woni koy o tongo woni nini o memata ko nini mo hooli hoɗɗi mo ɓuuri en fof men valeur a yalnini ko juuɓe goreɓe doginoɓe oto ɓen nini marɓe oto ɓen haji makko woni e mum enen en feƴƴino e marɓe iPhone ɓen ko ɓen nini woni goreɓe makko kono min noon hande kadi si mi yiyayam mi accamo ko wonno ɓay tungo jaɓata waajeji mi yiyaymo mi accamo ko wonno siyanno tagi simmayade hay jarama no gasami coupa par ce que min ami ko ay mi hay o rewri ngol lawol ɗo feƴƴi mi rewata ngol lawol par ce que fiyon neɗɗo so woni mo nanta waaju mo nanta haalanede bonnowo inde yimɓe wujja waɗa kala façon piiji ɗin fof ko waɗete mi wowli min ni o wujjay mi wujjima mi yeyi kam on hannde mi wujjima mi waɗi ɗum ɗo min nanu yimɓe ɓe a wawi an tigil ko fenade jokkuɗo ɗum noon hoolo si on yehiɗo ana ɓimo ɗo e nokkugo hara kope jomama piwu gontonta nammo de ɗa ɗum a hersina e hoore ma par ce que ko hiwo e pi mbuɗɗi ɗi uuraymo kaw yeyi wo mbuɗɗi ndi uuraymo ha hande ami a yadale ami e nokkugo e liye ma piwu gon toron kam a créande probléme ko ɓuuri e fandude ɗum noon kono minnuma hande kaw won ɗon miñam makko ono heɓi dewgal kelɗugal ngal fof faala hay mi hande so mi heɓi sifangal dewgal ɗon ɗam faala a faami miñam makko no e dewgal kelɗugal hande kanko mo jooɗi ɗo sikko heɓa dewgal ɓe hay on ɓay mi wolanimo mini kurgol noon changé ɗum ni hay onon on kero kurkata min mi anda ɗandi mo tuga folatamo yaala a folatamo yaala few mi hersi minnuma wallahi mi yersi mi tawi ɗum ɗo ko ɓe yiide mi haalanama par ce que kono noon ko somi jaɓatnoma kadi ko haalanɗalan ko mi waɗata no few ani ɓenne vaut mieux prévenir que guérir ka min noon ko ɗum kono fi yeeso joni en an ndiyan kadi ka